بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثرهم إلى يوم الدين. لبتي عزتري أخم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي الله سبحانه وتعالى إنسانا خلق كربمغا تفاتتك لبافا وفدان بامينغ تريغا خلقي غتون وتوفدمغا تفات غتك فدوافاوا وتفات خلقاتك فدوافاوا بيهن لبافا وفدان إباميهن الله سبحانه وتعالى مداد بمغا بس هنوسكن بمغا بس تفات كربافاوي එහෙන්කම මුජිතමේ කමුග වානම ඒ මුජිතමෝග ෆගීරුන්නා මුස්සදින් තනවස්කමුග අහුලුවරින් උලේනේ එගොතුන් අල්ගමගේ මයි නබියා මුහම්මද් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකීගවස් එකලේගේ ෆානුගේ මුජිතමෝග එකලේගේ ෆානුගේ ජීලුග මුස්සදින් තනවස්කමුග අහුලුවරින් උළුබි අදේ එකලේගේ ෆාන් ඒ බේෆුල්නා මුආමලයක් කරපා ෆවනි කොන් ගොතකත්තෝ මියදු තනවස්කමුග අහුලුවරින් එකලේගේ ෆාන් එබේෆුල්නා කුරපාෆා මුආමලයිත උන්ගෙනි දස්කො ඒ මුආමලයිත කුන් ඉබ්‍රන් හාසිලුකො ඒගේ මතීගා සාබිත වෙති බෙවේතෝ බලෙන්ජෙහෙ ඒ වියෆාරි කුරියරු මස්ටකය අදි හැමේ ෆදාන් දුනියා ආඛිරතුගේ බාජ්‍ය වෙරිකන් ලිබේෆද කොතෙක්ගා ඒ තනවස්කමුගේ බේණු හේවගතුගා කුරවේතෝ බෙලමට්ටක අදෙම්මෙ ෆුර්තමකමක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුදා ලබ්වා ෆවනි ඒ වර මුහිම් එච්චෙක්තුග හගීගතුග මුදලුගේ වෙරි ෆරාතකි හගීගි වෙරි ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙන්නමස් ඉන්සානා ඛලීෆා එක්කම්ග ලබ්වා ඒනෙන් ඒ මුදා හේද කුර්මා හරදු කුර්මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒන හවාල් කරෙබ අද මේ හවාල් කරපම ෆහගස් මුදා හවාල් කරම ෆහගස් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රිවෝඩ් ගන්නවා ගොතා මුදා හේද කුර්මෂා අද මුදා ගෙල්ලිගෙන් දානේ හලාකුවෙන් දානේ පද එව්ස් කොතක මුදා උෂහෙලිය නුදිනුම එකලේගේ ෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබි වහී බාවලිබි වහීගා කීරත් කුර්ආන් ගම වෙනි අංගවාෆ අල්ලාහ් වහී කුරබා ෆවනි වලා තුතුස් සුෆහා අම්වාලකුම් allati ජඅල අල්ලාහ් ලකුම් ඛියාමන් වර්සුකූහුම් ෆීහා වකුසූහුම් වකූලු ලහුම් කවුලන් මඅරූෆා අද මේ ආයතක ජුම්ලා මානේකි තිබා මීහුන් තසර්රුෆ් නුවදේ නුවත හමබුද්දිනේ මීහුන්න මුදා බේකාර ගතුගා හේද කුරා මීහුන්නගේ මුදා නුදේශ මුදා එමීහුන් අයිමච්ච දුන කොල්ලාශ එහෙන්නම වෙස් තිබා මීහුන් ඒ මීහුන්නගේ ඒගෙන් හරදු කොන් හදාශ සාලක මුදා අතුග හොරදානේ තනවස් කමුගේ මීහින් එහෙන්නම සෙමීහා කි ඒ ෆහරෙක්ගා මුදා එම්මේ එකශීගෙන් බා ගතුගා හේද කුර නේගේ තසර්රුෆ් නුවදේ මීහක වේදානේ එහෙන් වෙජ්ජියා ඒනගේ වලී නොතේ ඒනේ කන්දතක හවාලෝගෙන් හොන්න මීහා ඒනේ කන්දතක කොද්දේශ කොමේකස් මී මුදලගේ මුහිම්මුකන් අලුන් මෙන්න අංගාදේ කම එහෙන් බිම තනවස්කම් ගහුල් වෙරින්ගේ මුහිම්මුකන් මුදා ලිපිෆාවා මීහුගේ මුහිම්මුකන් කිහා බොඩවානිත මුජිතමෙක්ග ඒ මුජිතමෝගේ එබ්බාකම්ග වාහිදුග වර මුහිම්ම බයක මුදලු ගහුල් වෙරි නොත තනවස්කම් ගහුල් වෙරි මෙගෙන් දානේ එමෙ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බේකලුනා කුරපාෆා මුආමලත් අලුන් මෙ මිෆදා දතුරෙක්ග අශාගෙන් උලේ ඉරුගා අම යගීනුම් වෙස් එකන් අලුන් බෙලුමකි වර මුහිම්කමක වෙගෙන් දාන ආද ඒගොතු එකලේක ෆාන් තනවස්කම ගහුල් වෙරින්නා කුරපාෆා මුආමලත් කො තෙරේගා නොදෙකලේක ෆානු ගින්ගුලි උස්ලූබ් කො තෙරේගා එම්මෙ ෆොර්තම උස්ලූබක ෆාහකුල්ලම් බේණු වනි එබේ ෆුළුන්ගේ නොතේ එෆද බේ ෆුළුන්ගේ මායික්කමන් එකලේක ෆාන හිකි වඩාගෙන නෙවියේ අලුන් එම්මෙස් කබූල් කරා මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මතිවරි සහාබීන් එතරේ තනවස්කම ගහුල් වෙරින්කම ගබියන වෙස් වර මතිවරි බේකලු තිබ්බෙවි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබීන් ජුම්ලකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි කීරත කුර්ආන් ගා තස්කියා දෙපා රිකමෙන්ඩේෂන් දෙපා එබේ ෆුළුන් කි අදුලු වෙරි බේකලු ගොත එහෙම තනවස්කම ගහුල් වෙරින්කම ගබියන වෙස් එබේ ෆුළුන්ගේ ඒ මායික්කම මතිවරිකම යගින මෙසුන්නාන එන්නමස් එයා එකීග එබේ ෆුළුන්ගේ මතිවරිකන් එකලේගේ ෆාන එකංකම හිකි වඩාගෙන දෙමු අද ඒගොතුන් මිකමා ගුලේ වර මුහිම්මු වර මුනාසබ හාදිසයි ආස්බාවේ අද රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ furtamade khalifa Abu Bakr Umar radhiyallahu anhuma mi debe kalunge demeduga ahingadi hadisai
එදුවේක අබූබකර් රලියල්ලාහු අන්හු අදි උමර් රලියල්ලාහු අන්හු මිදබේ කලුන්ගේ වාහක ෆුල් දෙක්කමගේ තෙරේගා komme sonake nutarwas kame wata hinhama je wada angatu man umar radiyallahu anha dimabi ebugo umar radiyallahu anhu wada gennebi ekale gafanuge ge kola dimala abubakar ufane ekale gafanu hippul hamaji wada nugen hunnevi kan umar radiyallahu anhu kofais wada hunnevi kan inge wada getum abubakar radiyallahu anhu ekale gafanuge fahippulum wada gennebi alun men hamekani mige mi mawduwa kule ibretke kanye no hasil kuramani ekale gafan ebekalunge meduga oi mi ekwerikam badahi kurumattaka kurave kantattaka mi kuruli neeruma ebekalum masakki kurave minbarwes awum mi hadisata ku terek engenje ade kommekas abubakar radiyallahu anhu wada gannawani ekale gafanu faaponu wadagen ekale gafanu ge kola hame wadagen mehenne me sumar radiyallahu anhu gege tere wadagen dorlappalin ade ekama abubakar radiyallahu anhu warabbodan hitam fulu kurava rasul sallallahu alaihi wasallam ariha wadagen nevi wadagen e wahaka mi ekale gafana abubakar radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam zikr kurebe evagutu abubakar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu faapun wadagen nevi ekamattaka rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar gafana vidalwani dua kurabani yaghfirullahu lakum ya ababakar yaghfirullahu lakum ya ababakar yaghfirullahu lakum ya ababakar allah subhanahu wa ta'ala kale gafana faafu kusawadi bani abubakar abubakar kale gafana allah subhanahu wa ta'ala faafu kusawadi bani faafu kusawadi mi dua mi gota urebbumu umar radiyallahu anhu ekale gafana abubakar radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam mi dua urebbumu ekan egi wadage umar radiyallahu anhu ekama tere wadage ne umar radiyallahu anhu fada dua e benu be rasul sallallahu alaihi wasallam ge ari ekale gafana ge faraq pol kumekas foga rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar gafana nisbet kono abubakar gafana behegatu ummata kale gafana ge sahabina bidalifa basfulaki ei thanavaskama mudawirikama allah ebaika aimmacha mudala thanavaskan debime egen hedakon ilahu magu ekankama mi hedakura mihunnan huri waram muhimmu basfule adi khasaka abubakar radiyallahu anhu ge ituru hen sibabul tabe sebahu ade ekale gafan vidalwani inna allaha ba'athani ilaykum faqultum kadhabt allah subhanahu wa ta'ala timan kale gafan rasul kamagem fonu bima teba mihun akkag mushrikun ge wahak teba mihun dokuri wa qala abubakar sadaqa ehne me abubakar radiyallahu anhu ekan tedu kuribi kale gafanu ge mativerika ame fada me hadis anabage vidalwani bawasani bi nafsihi wa malihi ekale gafanu ge mudala ekale gafanu ge nafsu timan kale gafanen ehi tere wadagen nevi e dati haluga fahal antum tariku li sahibi tiba mihun timan kale gafanu ge sahib timan kale gafanataga dukon mulani hiye dukon lambi nu hiye timan kale gafanu ge sahib timan kale gafanataga dukon labambi nu hiye ekale gafanan udagu fulwa fada evves kabe nukuram hiye mi hagigatuga abubakar radiyallahu anhu ge mativerika mata thanavaskan e libifawa befulum e befulum ekantattaka allah maguga ekantattakun heda korakum ekan rasul sallallahu alaihi wasallam kan kuma hegi wada gannawa ade abubakar gafana gomen nege rasul sallallahu alaihi wasallam je wada ganne komme kamikka emme furutaba emme iskon ehitere wada gannawani rasul abubakar radiyallahu anhu ehima ekale gafanuge maqamuge wahaka sharafuge wahaka mitanuga bayan kuribbi ade abu hurairah radiyallahu anhu riwa kurba hadis paspulega ehen hadis paspulega abubakar radiyallahu anhu ge mi mativeri maqama behegotu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis pul kurabani ma nafa'ani malu qattin ma nafa'ani malu abubakar evves mi hegge mudalun timan kale ge faana faada en nukure abubakar radiyallahu anhu ge mudalun timan kale ge faana faada kuri ha mimara evves mi hegge evves farade ge mudalun timan kale ge faana faada en nukure man ekale ge faana mane kale faana zaat kula karna ehne mes islam deena adi ode ekale ge faan islam deenata ga wada genne me qurbani taka emme goda faada kuri abubakar radiyallahu anhu ge mudalun ehmima ekale ge faan ebe kalunge e mativeri kaman hiki wada gannawani ade hame fadan abubakar faan ge ituro usman bin affan mudawin bekale rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge teren tanawaskam ge ahulweri
hade ikalege fana behegatu tabuk hagurama rasul sallallahu alaihi wasallam tabuk hagurama rasul sallallahu alaihi wasallam sahabinage wada gannawa jehi wada ochi wara hunu gade dosore wara nurakkadi hagurama ek hagurama hagigatu ikalege fan ek hagurama mudala emihega devingan ecche dinuma sahabinge elan korbi evagutu eki sahabinge ki ecchehi eki goggota ebe rasul sallallahu alaihi wasallam ariham hazir kori bay bekalun ebe kalun devene ecche netuma rasul sallallahu alaihi wasallam ariha wadage ebri wada gannawani ekalega fan vidalwani timan kalega fan appuluga nete teba mihum genda necche teba mihum mi hagorame jihad teba mihum genda sawari teba kalega fan appuluga nete ehem vidalun ebe fulun wada gannawani lofulun karuna hore ha ekak kirtu qur'ani bayan korba ade kommekas mifada mativeri duwaswarega mativeri hagorama eka wada gannawa tayyar wada gannabi hiduga Uthman ibn Affan inhas dinar kudechen unge to inhas dinar ki inhas dinar wada hibba wada ngelega fan gongufula labani rasul sallallahu alaihi wasallam ekelega fan e dinar tan nangawa haddawam vidalwani ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm miyadaffahuga ibn Affan mani Uthman gafan Uthman ibn Affan kuri efes kamakon pura efes kamakon ekale gafan pura ba efes kamakon gafan gelu men wale Uthman ibn Affan pura ba efes kamakon ekale gafan meda fo gelu men wale mani ki Allah subhanahu wa ta'ala ekale gafan divani he kon kom tawfiq e kon kom ekale gafan gelu men wale hema mudawiri tanabaskam gahulwiri ikankama heda kura gumu heokankama heda kuram Allah subhanahu wa ta'ala nabi ikankama ekiyo wadage ikankama madha kuraba fakin bege ade ekalege fan ebe fulna kuraba fa muamala yatta terega tanawaskama holirna kuraba muamala yatta terega ebe fulun Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga dawatuge baydanuga harakat dawatuge harakat taka heda kurabumuge itura ekalege fan ebe fulna baru aluba fawe gaaytimage be fulna timage kamuge gulungunna mihunna mudaheda kurum ade rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabinge tereng Talha Abu Talha tanwaskam gahulweri mudawiri befule sahabi ekalege fan edwehga kirtu qur'anu ge mi aya baba lekum lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ali imran nuwadi hadewani aya surah ali imran ge mi aya baba lekum sahabin ei arabi bohge mi arabi bas dina wada tippe befule ge mi aya to gamane befule wagtu ege wada ganna ade mi aya baba lekum ekale gafan vidalwani ehimi batiman kale gafan emme lobiwa ecchi Allah magwa hede koroma danden hebe neten nun heji lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tiba mi hunnan hew kame wala tiba mi hunna emme boda Allah subhanahu wa ta'ala kiyamanteri veveni kiyamanteri ve kamuga wani hew wani tiba mi emme lobiwa mudale Allah magwa hede koroma ebagutu ekan mi ay bawa lekum ekale gafan bisna fikur korawma fe ekale gafan emme lobi wadagende muda lobi fuluwi muda war bustan bagichay Allahumma heda korawma nimmi Allahumma heda korawma nimma wadage rasul sallallahu alaihi wasallam vidalwani mi bagicha mi Allah taketi man kale gafan mi heda korabi egot nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful korawali bukh zalika malun ribhun al e bukhun ehen e vidalwani hadis ful korban are bohga igutan annani e kamuge ufawiri kamuge bodukam hadis ful korban dhalika malun ribhun mi fada kurani mudalike wa innani ara an taj'alaha fil aqrabin timan kale gfan feni wada gannawani kale gfanuge gaittimage befulunna e sadaga koramash e bagicha sadaga koramash em hame kini da'watuge maidanan harakatin guman ikan jennu ekale gfane befulun irshad deviki haraka ekantatak heda korama kannu gaittimage mi hunna adi gaittimage mi hum tere mes khas kankama beenu je fadi befulunna mi hunnan e hitira wada gatme kale gfan amru korapa irshad de pafawe egotun ekale gfanuge amru korapumuge matin irshad devumuge matin Abu Talha ekakkan tam face korabe adi ekale gfan korapa fa muamalattaga terega bay sahabi tanawaskamge ahulweri nge tereng bay befulu alas kam fuluga uluba iruga khasako mi bodati alas kam fulta uluba iru wadagen ziyarak korapa hitte adi ziyarak korapumuga
oligim ves muda ekko Allahumma heda kor vidani ti wasiy kor vidani ekam irshad egota nehedduma darinna de terega visna darinna ecce baaki kuraguma ibe fulunna irshad de bahedde ade egotu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ahlas kam fuluga onna wani ko rasul sallallahu alaihi wasallam ekale fana ziyarat kuragum Sa'd ibn Abi Waqqas rasul sallallahu alaihi wasallam dennebi e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fana fti finimada gannawani timan kale fana halu pole timan kale fan faharga mikola nas mane ki duniye duhuran jihi wadage fane mane ki avahar vedani ehma timan kale fan go mudalum timba ko fadeba Allahumma ga sadaqa korani isne ekne wada ganna ekale hadis kurmani illa so sallallahu alaihi wasallam abu Sa'd ibn Abi Waqqas vidalwani ehme jadeba ko fa ebba heda korban hiya Allahumma ga sadaqa korani hadis kurmani illa noneki timbane vidalwani ehme jia timba ko fa ebba timan kale fanu go mudalum timan kale fan heda korban hiya Allahumma ga sadaqa korani hadis kurmani athuluth wa thuluth kaseer timba ko fa ebba emme ragale ehne mes timba ko fa ebba ves gine efwa hadis kurmani innaka in tadhara dhurriyyataka aghniya khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas kale ga fan go darikalu darin mi musadin ge gotuga tanabas bayge gotuga dukurum hekam bodu gembe ekudin hemmi hunge emmi huna barosa be hemmi hunge hiteri kam eduma diuma for ehima rasul sallallahu alaihi wasallam tanabas kam gahulirna kurbe muamalat go terega emihun mudalum wasiya kurunga timba go ebbe upre boda wasiya nukurum irshad defafa ade hingam mikankan musadi kama tanwas kam gahul veri Allahumma ga kitam ginan heda kura baikam ga benu sunun kama de terega visnami ibrahim hasil paranje ade mudaveri kama tanwas kam gahul veri naki hagigatuga ege tereng hyo magu Allahumma ga heda kura bayaki ei warak gina faharan ibamiunge mudata iki goiggotan Allahumma ga heda kurma visna egota fikur kura bay ade ame fadan bay fahara ebe efada befulunge mata efada mi faratta go darinna mi muda hibakot dinu ami fada kantatta baragina kuraba farat ade nabiy sallallahu alaihi wasallam ebe fulna kuraba fa muamalat go terega tanwas kam holirna kuraba muamalat go terega darinna de terega adul veri guma mi ebe fulna khas kon akam ga bi names muni amu ko huriha imen bes asfawa irshad go tuga beli ade daringe meduga adul veri wadaga tumai khale fan wani irshad de baf ade Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ekale fan farapolo diwa fawa hadis bas pole ade Nu'man ibn Bashir ge bappa fu Bashir ekale fan go mudalu bayin hadiya korebe hiba kodde evugutu Nu'man ibn Bashir ge mamma fu ekama hippul hamaje wada nugen vidalwani timan kamana tikama mi tikama ruhi wada gannawani Rasul sallallahu alaihi wasallam tikama hiki wada gatumunne ci ragalu kame gotuga hiki wada gatumunne ehen dennawumu Nu'manuge bappa fulu ekale ge faanuga appuluga hifa wada gannawani Rasul sallallahu alaihi wasallam ariha wada ge suwal korabwani dannawani mi kujjage mamma mikan mihem vidalu wejje ekale ge faanuge bahaki ko batu ekale ge faanu vidalwani hadis ful korabwani e Nu'mane kale ge faanuge hori hamekani mi kujjatoy kale ge faanuge hori hamekani mi kujjatoy ekale fan dannawani nuneke ituru kudin wese batibbe so sallallahu alaihi wasallam hadis ful korabani kale ge faane hori ha kudin nabe sefata gotaka debbintoy hiba kon debbintoy hadiya korabintoy Nu'man Bashir vidalwani Nu'man ge bappa ful vidalwani nuneke hadis ful korabani ehem bijjiya timan kale ge fan tikaman hekiwa nukura pashi timan kale ge fan aniya verikamaka adul verikamam beruwa evves kamaka hiki gume nuwan timan kale ge fan hiki wada nugannawan efoga ekale ge fan vidalwani kale ge fan edi wada gannawan hiye kale ge fan kiyamanteri muga huriha kudin ebbarwa kiyamanteri kan ada kumuga huriha kudin ebbarwa edi wada gannawan toy ehem vejjiya kale ge fan ekudinna oga terumuga aves ekudinna defumuga aves adulu wada gannawash eggo furapash ade hadis ful qur'an ittaqullaha wa'dilu fi auladikum Allah tibamihum taqwa veri washa tibamihum daringe meduga adulu veri washa
එහෙම කිතම්මෙ මුස්සද මේ එක්කම ගාබී නමස් කිතම්මෙ බඩ තනවස්කම ගෝලි වෙර එක්කම ගාබී නමස් ඒ මීහිගේ දරින්ගේ මෙලක අදලු විරුවාංචි එහෙනම් මින් ඉස්තිස්නාව حالت එකේ බාදම මෙන්න වෙසගේ කුජ්ජගේ දරූරි حالتට කරනද කුජ්ජක කොම්මෙහෙන් බේණුන් ජිහෙ කමකට්ටක මිසාලක කියවා තාලින් හාසිල් කරා කුජ්ජක වාතිවේ බකි එන මේ එෆද ගොතක එනේ බේණුන් ජිහෙ එච්ච එනේ දිනුමකි එයි අදලු විරුමා දුරු කමස් කුතුකා නුහිමනේ අද එකලේක ෆාන කුරබ්බාෆව මුආමලතක දෙරේග ඉන්සානාගේ හගීගී මුදලකි එන අල්ලාහ්ගේ මගුගා හේද පුරා එච්චකම්ගා තනවස්කම් ගහලු විරෙන්න බනි බයන් කුරබ්බාෆ එන හේද පුරා එච්ච ඉලාහු සුබ්හානහු වතාලා මගුගා නොත එන ගමිල නෆ්සට කාවිස් එන හේද කුෆාවා එච්චකම් එන හගීගී මුදලකි එන ෆහර් රක්කා කුෆ බහට්ටා එච්චසකි එයි එන හගීගී මුදලෙ නූකම් එකලේක ෆාන වනි බයන් කොද්දපාෆ එගොත කලමා හදීස් වල කුරබ්බදී අයුකුම් මාල් වාරිසිහි අහබ්බු ඉලයිහි මින් මාලිහි තිබා මින් දෙරෙන් කාපු හේ බොඩ ලෝභ කරණි ඒන අමිල්ලා මුදල පුර ඒනගේ වාරිසිගේ මුදල තිබා මින් දෙරෙන් කාපු හේ බොඩ ලෝභ කරණි ඒනගේ අමිල්ලා මුදල පුර ඒනගේ වාරිසිගේ මුදල සහාබි මිදාල් වනි එෆ්ස් මිහකු ලෝභ නුකරානේ ඒනගේ අමිල්ලා මුදල ෂේ කොම්ම මිහකුස් ලෝභ කරානි ඒනගේ වාරිසිගේ මුදලකන් ඒන ලෝභ නුකරානේ ඒනගේ අමිල්ලා මුදල ලෝභ කරා හමින් කරා එහෙන් සහාබින් දෙන්නම එකලක වන් හදිස් මුල් කුරබනි ෆයින්න මාලුහු මා කද්දම් අද එමීහෙගේ මුදලකි එමීහෙකු හේද කුෆා khරද කුෆා දිච්චි එන ලා මේ බාකොල්ලි ඉච්චි එන කා එතර කොල්ලි ඉච්චි එන අල්ලාහුම ගා හේද කොල්ලි ඉච්චි එයි එනෙට කවාච්චි එනෙට කවාච්චි එහෙන්න මේ සේන බහර් රක්කා කුෆා බහට්ට ඉච්චි එයි වමාල් වාරිසිහි මා අඛර එන ෆස්කුරා ඉච්චි එයි එනගේ වාරිසුන්ගේ මුදල එහෙම මුදා රක්කා කොෆා එන් දෙජේ හග්ගු නුදි එයින් සකා නුනරේ ඒ බහට්ට එච්චකි එයි වාරිසුන්ගේ එච්ච එන මාදමා වෙස් ලෝ මරාලෙන් ජිහිදාන ලෝ මරාලුම් ඒ මුදලුගේ වෙරින්ගේ ගොතුකා වානි ලෝ මරාලා හිතුම් පෙෂිකින් එනගේ වාරිසුන්ගේ ගොතුකා දුනියක තිබේ පහර ගෙබේ කියනගේ නම් zikru පුරා බයි ගොතුකා වෙස් නුබහිගාද පහරග්ගා එයි එන හේවදේ බයි ගොතුකා වෙස් නුබහිගාද එහෙම වීම තිමාගේ මුදලුම් e heda kuraiche khasum Allahu magwa heda kuraiche ki ei hagigi mudal kitima libigamba tima adu kitamme baawaru mudahuri kamga binames tima Allah hattaka heda kura mudaleke ei yetima faida kuran mudaleki tabiya sallallahu alaihi wasallam tanwaskam gahul wirina bani ekam bayan qaddefa ade ekale gafan tanwaskam gahul wirina kurabba fa muamalataka terega efada tanwaskal libigamba faraitta e faratoga muda ekko muli muda ekko sodaga ekko neheduma ekale fan wani irshad debba ade timagi tamme hegan kaman heda kora mihekam gabinne mes timage darinnetta ka timaga amile nafsan ecche nubawa ekko muda hegan kamga heda nukurman ekale fan wani irshad debba ei kitamme tagwa wer mihekam gabinne mes ekale fan wani ekan emmenne bes irshad debba ade Kaabun Malik radhiyallahu anhu ekale gafan algon adoham ekale gafan ge tauba ga wah ekale gafan tauba um ge gotu ekale gafan vidal wani ekale gafan nimme be ekale gafan muda Allahumma ga heda qurba ekan Rasul sallallahu alaihi wasallam enge wadage ekale gafan hadis qurabani amsik alayka ba'da malika fa huwa khairul lak kale gafan mudalu bae ifahattash bae rakka qurbash මුදලුම් බය රක්කා කරවාෂේ ෆහ බහට්ට වාෂේ ඒ කලේක ෆාලන් හියකම් බොඩු වෙන්නේ එහිමිම මිසාලක කමකන් හේද කුරුම්ගා තිමාගේ තගවා වෙරිකම ඊමාන් තෙරික හොරි මින්වර් හොරි බොඩුකම වත තිමා ලිමිෆාවා ඊබන් කමගේ ආරෝකමක එකමගේ එක්ක තිමාගේ මුදා එක්ක හේද කුරුම කී ඒ කලේක ෆාන් ඉර්ෂාද් තකා කලේක ෆාන් තකා ඛිලාෆ් කම කොම්මිස් මින්වර බහට්ටන් ජේ තිමාෂා තිමාගේ අබිදරින්නෂා තිමාය ෆහම් විස් තිමා වේදානේ කමෙක් fahariga argument kannege duniyega dimawa kanka ema fahariga kame dimawe danti kamattaka kummes mimare behettuma ki tanwaskam gahul verine kalega fan kurapa fawa irshad ema mi irshad ke hame ikani mi mudala tanwaskam godum aratibe mi hunna ikani khas irshad am uriya emin bes adi timage tanwaskam gahul verine nunkam gabina mes madwech libe mehkam gabina mes enege mudalum iktisad kurma enege muda kommes mimare rakka kurma ekalega fan argumenta debba faam irshad ko terege himene kam nama bes miya khilafa ketterikama Allah wakil kurumuga
wakil kurumuga aratibbe bay befulna istisnawigen ba halet aratibbe bay befulna nabiy sallallahu alaihi wasallam kan kama huddadi muli muda ekko heda kuru ei wara istisnawigen ba halet awmen fada muda ekko heda kurma pago den timanne muli muda ekko heda kuru vecche den kinen e adani den ekamuga wahaga dekke eka timanne mikan nukurona me mifada visnun takin anna fada bayki wahake nummi ei e muda heda kurma pago eka matin hadanna taala bayki wahaga he deves kurikaman hitavves visnumaves vikurves nanna fada bayki wahaga adi wakil kurumga intihaya eka isifa libigen ba bayki wahaga mi sifa libigen ba faradaki nota mikan rasul sallallahu alaihi wasallam ebe kale faradun qabul kuravi faradaki budi muda ekko heda kuruma qabul kuravi faradaki abu bakr radhiyallahu anhu agumen nagi kale gafanu iman terika ekale gafanu iman terikan ei ekan sifa kuraifa wani ekale gafanu iman terikan tilafatu ekkolalle leifa muli ummatuge emmen iman terikan tilafatu kan ekkolalle mulkam gaabina mes ekale gafanu iman terikama ekiga tilafatu ekkol baruwegen danika ihave iman teri befule ehma ebe fulay nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabiya abu bakr matiwar sahabiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam bimani yahud debba agumen nege e hadisa umar radhiyallahu anhu abu bakr radhiyallahu anhu wada kor bi hadisa umar radhiyallahu anhu kale gafanu mudaluge deba ko febba allahumma ga heda koruma nimma wage mada gadwani hibba wage muda hibba wage medo abu bakr radhiyallahu anhu tiban kale gafanuge mun kale gafana pure kuriye nujihene kuriyen arawada nugenne mene ehenne me sabu bakr gafan wadagene muli muda hibba wage mige alume tanwaskam gahul verinna libejje messaging ebo ekale gafanu sahabenge muamalat ei heyokankamuga allahumma ga hedakumuga khassukum mifada dini darustaka dini nasihata emmenna faida qur'an fada kankamuga allahumma ga hedakumuga muhim kam fada kankam gones qur'an fada kankama ehiterumuga muhim kam algumenna mikankamuga dinga bade ade allah subhanahu wa ta'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam tanwaskam holwirina qurbafa muamalat tago terega ebe fulunna allah debbafa niume mudaverikamuge e asharu ebe fulunge farai fulun fenuma mane ki ebe fulunge libahunna ebe fulun me gengulu tata turu kurapa echi beenu kurapa echi feni wada fenuma kale fan bani irshad debba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi qurbani kale fan allah subhanahu debba fa ni'mataka be hutun kale fan wa hada kash ega mane ki ebe sale ke boda veriguma kannu ehenne mes e allah subhanahu debi ni'mata shukuru verimu gotu ade malikun nadula ekale gafanuge ba hedun kole kurkuraba madagalune tanwaskam gahliwir befule rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurkurabani halla kamal kale gafanu aduga mudarin ibahuri heyye ekale gafan vidalwani ayke ibahutte coaching hiye huri ibahutte bakhari geri mifade echi ibahut hadis kurkurabani ida ataka allah malan falyara alayk tibain allah mudale defafikam gawanama ege asaru tibage kiman fennanji ibn abbas radhiyallahu anhu vidalwani inna allaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi allah subhanahu wa ta'ala lobodi ganneve emihege allah debba fa ni'matuge asaru emihege me kiba fenuma ega mane ki boda veru men ehenne mes mustari tanwaskam gahuli vere vidi phone ne hedumellage beran kutumaki e bes kotaka ekshige markamen ade hame fene kale fan kuraba fa muamalat ko terega heyokam kaman heda kurabi be fulna sanage bas vidal faave ekankama ebe fulna hibbar debba faave adi makara ulwaluma duruma ekale fan wani tanwaskam gahulweri nan irshad debba adi bazara nurme wadagen ekale fan tanwaskam gahulweri yafari kuraba be ballava ekankam ballava heddevi adi ekale fan ekankam ga heyokan tettaka amur kuraba nubakan tetta nahi kuraba heddevi adi tanwaskam gahulweri nan ebe fulna allah efade faraita allah subhanahu wa taala taqwabir nuwejjikam gawanama allah qiyamad do efade faraita mahshar qurbani fajir gotuga kambani bayan kodda mifade tafat eta babaru muamalat take nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani tanwaskam gahul wirina muamalat qurba mifade kankan alun dirasa ko alun ge hayatuga mikankan tatbiq kurweda bilbati wara muhimmuka sabai alun mi class tak alun mi ingen dani komme fade daira kon balalikum ga be miskum nabiyya sallallahu alaihi wasallam alun ne embe riwejum ba misal ta du qurba fawa ema khas ko tanwaskam gahul wiri miyaduge mi alun mi kurapura wagutu ko ga mi libigen dia ekale gafanuge namuna ekale gafanu muamala kurba fa gotuge e furihama misal algon men libeto ega gota algon men amal kurweto bala ekam algon men ahulu beribe ego gota algon men daskom
ega matiga sabit wedi bebeto balangi baje nabiy sallallahu alaihi wasallam siratan amal kura bay ko ga umattaka awon du'a karun gemenne ke Allah subhanahu wa ta'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam sirata furihamen amal kura kale ga fanu ga namuna ga furihamen gifan kastu kura iko tan amal kura bay ko ga Allah subhanahu wa ta'ala awon men lepon hada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.